Ke o dumedisa haholo momamedi ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Palo ya lentswe la kajeko lena re tla e fumana bukeng ya Efese, epistoleng ya moapostola Paulus ho ba Efese kgaolo ya pele, temana ya pele ho isa temana ya borobong. Mme yona e baleha tjena: ke le Paulus moapostola wa Jesu Kriste ka thato ya Modimo, ke ngolla bahalaledi ba Efese e leng ba dumetseng ho Jesu Kriste. Ke re ale ke le newe mahao le kgotso ya ke Modimo ntata rona le ke morena wa rona Jesu Kriste. Ho ba kwa Modimo ntata morena wa rona Jesu Kriste o re hlonofaditseng ka mahlohonolo ohle a moya mahodimong, ho Kriste ka moo re kgethetseng ho yena ka teng ha o no so thehe lefatshe, hore re tle re halalele mme re hloke sekodi pela ona. Hobane leratong la ona o no re pele ho re beha bana ba ona ka Jesu Kriste, ka ketso ya boithatelo ba ona e tle be thoriso ya kganya ya mohau wa ona o re hauhetseng ka ona ho moratuwa wa ona. Ke ka ho yena re nang le topollo ka madi a hae, ke hore tshwarelo ya ditshito ka monono wa mohau wa hae o Modimo o re atiseditseng ona ka bohlale bohle le ka kelello yohle, wa re tsebisa sephiri sa thato ya ona ka boithatelo ba ona, ka moo o no itherele ka teng. Palo ya lentswe e fella hakana morena e hlonolofatse ka Kriste morena rona. Amen. Ha re rapeleng. Modimo ntata rona, ntate wa morena rona Jesu Kriste, ke lentswe la hao lena, mme re kopa ntate o le halaletse dipelong tsa rona, le thopothele ka rateng ka hare ho lona, mme o bue le rona ka matla le ka lerato la hao. Ke tsena tseo re di behang ka pele ho wena, di amohele ka Kriste morena rona. Amen. Momamedi, moapostola Paulus eo nakong e fetileng ha ke ne ke ruta, ke ileng ka lakatsa haholo hore o tlo mo tsebe hore na hantle ke mang, mme o tswa kae ka ditaba tsena tse kana tse nang le tsona. Ka jeno ke rata hore thutong ena e re nkileng ka jeno ka papalong ena re ntshitseng, re tle ke re shebe hore morena Modimo ka mantswe a Paulus hore ho banna le basadi ba Efese ba ka thaka ya leihlo ho Modimo, mme mohau le kgotso ke phahamiso ya bona. Hona ke hore Modimo ha a batle letho ka bona, o etsa sohle hore ba iphumane hore ke bo mang mahlong a lehodimo. Moapostola Paulus o nka boikgathatso bo boholo ka thuto e teng ka lengolo lona lena ho Phutho ya Efeso hore a totobatse seo bodumedi kapa seo badumedi ba Modimo ho Modimo le ho Jesu Kriste ba leng sona ho yena. Jwale ha re ikgopotsa hore na Paulus ke mang, re ka re e ne le monna wa sebaka sa Tharese, ya neng a rupetswe haholo tlasa moruti ya neng a ruta wa Mofarisi ya bitswang Gamaliele wa thuto ya Bofarisi. Boipolelong ba hae lengolong lena o re ke moapostola wa Jesu ka thato ya Modimo. Ka mantswe ana o re ke morumuwa wa Jesu Kriste. Ke morumuwa wa Jesu Kriste, motlotsuwa, Jesu motlotsuwa wa Modimo, Jesu Mesia. Mme sena se etsa hore motho ya neng a ena le tjheseho e kgolo ka mafolofolo le mafolofolo ntweng e neng e le kgahlano le Jesu Kriste, ebe o fetotswe ke thuto, ke thato ya Modimo, ebe o fetotswe ke thato ya Modimo. Ha fosa ho hang ha re ke morutuwa le morumuwa wa kapa moapostola wa morena rona Jesu Kriste, ke hobane o hopola hantle ha na hwelehetswa ke lentswe le waneng ile yena ileng a lutla ile la morena. Lentswe leo ne le re, Saule, Saule, o ntlhogisetsa nang? Mme yena o na re ha rabola, o mang morena? Lentswe leo la re, ke nna Jesu eo mo hlogisang. Paulus ha e lebale ketsahalo ya mohlang oo. O hopola hantle hore ona a tshwe ho a ileng a thothomela ba tla ka selata sa modumo o wa lentswe le mo bitsang, lentswe le bitsetsang motho phetohong, lentswe le bitsetsang motho sokolohong. O hopola hantle hore lentswe leo le ile la re ho yena, tsoha
o kene motseng o tla bolellwa teng seo o tshwanelang ho se etsa. Re fumana taba eno ho Diketso kgaolo ya 9. Hang ha pheta taelo eo ile ya ba ditjhele, ile ba Paulosi Saule jwale ha sa hlola a ba Saule wa maoba le maobane. Lentswe leo ebile thomo ka bolona. Taba ena ya thomo ya hae ke yona kgubu ya seo a se etsang esita le ho se phelela. Jwale momamedi e motle, ha ana qeaqeo esita le hona ho dikadika hore bonang lerato la Modimo le lekanang, le sebeditseng ho nna Saule wa mohlalefi, wa mohalifi, Saule ya tsebang ho sokela batho, ya tsebang ho bolaya batho, ya nang le maikemisetso a ho timetsa tumelo ho Jesu Kriste, ya tsebang ho tlama batho ka mahlahlela ha ba rapela. Mohau wa Modimo jwale o mo fihletse mme o tibile le ho feta ho teba ha mawatle. Mohau o mo fihletse mme ke moapostola wa Jesu Kriste ka thato ya Modimo. Mohau ke lerato le tibileng leo motho a le fumanang a sa le sebeletsa, ke mpho ya Modimo. Paulosi o lemoha nnete ya hore lerato lena la Modimo ha se le bolelwang ka molomo. Ha se le bolelwang ka molomo fela hore ke a o rata Modimo, empa le lokela hore le bonahatswe le ho totobatsa tshebetsong le bophelong ka kakaretso ba motho. Jwalo Paulosi o ipolele le morumuwa hore lerato la Modimo le anetswe, hore lerato la Modimo le anetswe ka ha le phagalatswe ka ga lefatshe ho batho ba bang. Efese ya tuka e lebetse ka lerato la Modimo, mme jwale ho a lomanwa ba supana dikodi. Hana ba tla le bona jwang lerato la Modimo ha o se motho ya bolelang ka lona na. Paulosi o ntshetsa thomo ya lerato la Modimo setjhabeng sa Efese ka lengolo lona lena. Lerato la Modimo le tlisang ba bang ho lona. Lerato la Modimo le na le kgohedi, lerato la Modimo le a hohela batho, le ba tlisa ho lona. Paulosi jwalo a ka khutsa jwang yena ya aperweng ke boholo le bobatsi le botebo ba lerato la Modimo ha dintho di sa tsamaya hantle Efese. Lerato la Modimo le a moqholotsa le mane Roma. Jwale ha utlwa hore badumedi ba kgethwa ba Modimo mane Efese dintho ha di tsamaye hantle, ho a hulahulanwa, ho a tontontshwana, bongwe ba Modimo ka Jesu Kriste bo fifetse mahlong a bona, bo lebetswe, mme ba rata ho balollana le ho supana ka menwana ekare ba itebetse hore na ke bomang. Paulosi o qala pele a ba kopela kapa ba rapella, a re a leke le newe mohau le kgotso ke Modimo ntata rona le ke morena Jesu Kriste. Thapelo ena wena mmuhi e lekane hore e ba tlise mmoho khutsong le ho imameleng tlasa Modimo. Dintho tsena tse pedi, kgotso le mohau le kgotso, tseo ba kopelang tsona ho ba rapella tsona, ke tsona tse ileng tsa phophotha ho befa le ho halefa ha hae e le Saule, tsa mo fetola tsa mme bothong. Jwale o di kopela banna le basadi bana ba Efeso hore Modimo ntata bohle a ba nehe tsona. Momamedi, mohau le kgotso ke matla a tswang hodimo a fetisisang kwetliso yohle ya motho. These are divine energies that neutralize anger, hostility, and generate spirit of humble adoration. A phopota makwete le makwebeta a kgalefo, a nka motho ka hara kgalefo, ho tlameng ba bang ebe a mo beha boemong ba ho rorisa Modimo. Ha ba nyoloha boemong boo ka lebaka la dimpho tsena tsa Modimo e leng mohau le kgotso, ba tla bona lerato la Modimo
leo a le pepesang ho bona hore ke le kakang. Ke re ha ba nyolwa moo ba tshwere ke mohau le kgotso tse tswang ho Modimo Ntata rona le ho Morena Jesu Kriste, ba tla bona ruri hore ba jwalo ka thaka ya leihlo ho Modimo. Ke hobane lerato la Modimo lena le na le kgohedi eo le hohelang batho ho Modimo ho lona, mme le ba tlamelle ho lona, mme le bona jwale e se ba batho ba lerato la Modimo, mme ba lokela ho le pepesa tshebetsong ya lona le mesebetsing ya bona. Ntumelleng hore motsotsong ona ke bolelle seo re se fumanang mona, mme ke tla kopa hore o go tlo shebe Bebele ena ya hao mo re badileng teng, go hloe o e shebe hantle seo ba Efese ba leng sona ka lebaka la lerato la Modimo ho ya ka Paulus, seo ba Efese ba leng sona ho ya ka lerato la Modimo. Ke go ba tlo shebe Bebele ya hao hantle wena mmuhi wa rona, hobane ke tla hlomola dintlha tseo ke di fumanang palong ena, tseo ke bonang e le lerato la Modimo le ipepesa ho setjhaba sena sa Efese, hore le ba pepesa ile batho ba jwang, mme o hlaha ka dintlha tsena tse latelang. Taba pele, ba hlonolofaditswe ka mahlonolo a moya. Taba bobedi, ke ba kgethwa ba kgethetsweng ho Jesu Kriste. Taba ya boraro, ke bana ba Modimo. Taba ya bone, ke batho ba hauhetsweng, ba lopolotsweng hape ba tshwaretsweng dibe tsa bona. Ha re ya ka tsona ka bonngwe jwale taba ena, ba hlonolofaditswe ka mahlonolo a moya. Ba hlonolofaditswe ka mahlonolo a moya o halalelang. Ba hlonolofalla mahodimong ho Jesu Kriste ba ntse ba le lefatsheng. Ke baahi ka botlalo lehodimong ba ntse ba le lefatsheng. Mane moo Jesu Kriste a nyelohetseng teng, le bona ba ile hona teng, ke ba hona teng. Le bona ba ntse ba le lefatsheng mona, ke ba hona teng. Mona moo Jesu a ileng teng, ha nyoloha bafung, ha tswa bafung, a nyoloha lehodimong, le bona ke ba hona teng. Seo ba se lebeletsweng ke poko tse tibileng tse yang ho Modimo Ntata rona bohle le ho Morena Jesu Kriste. Ha ba sa phelela dintwa le hore na ba matla ha kae ntweng kapa bokgelekeng ho tsa lefatshe. Ba lokela ho phela, ba phelela phahamiso le tlotliso ya Modimo lefatsheng leo ba leng ho lona. Ke hobane ba hlonolofaditswe ka mahlonolo a moya o halellang, ba hlohonolofalla lehodimo ho Jesu Kriste, ho tjodietsana, ho lomana, ho kgesana, ho lwantshana, ka hore e mong ke Mojute, e mong ke moditjhaba. Ha hona moo di nang le sebaka mosebetsing ona boemong bona. Taba bobedi, ke ba kgethwa ba kgethetsweng ho Jesu Kriste. Wena mmuhi, ba kgethilwe, o re ba Efese le kgethilwe, le kgethetswe ho Jesu Kriste, mme le ba kgethwa. Ba kgethilwe pele lefatshe le thewa. Lefatshe le bile teng, bona ba sentse ba le mohopolong wa Modimo. Wena mmuhi e motle, ke a dumela hore wa hopola hore ke ile ka re bao Paulusi a neng a ba ngolla epistole ena e ne le baditjhaba, e le bakgeriki, e le Bajude, e le Baroma, empa e le ba dumetseng ho Jesu Kriste. O ba ngoletse ha ba ne ba se ba ritsa ho seo tumelo ho Jesu e se emetseng. Epistoleng ena ya hae o bontsha hore bakgethwa ba Modimo ba tswa melokong e fapaneng le ditjhabeng tse fapaneng tsa lefatshe. Ka lebaka la Jesu Kriste ha e sa le setjhaba sa Bajude fela ba ileng setjhaba se kgethilweng, empa bohle ba dumetseng ho Modimo ka Jesu Kriste ke bakgethwa ba Modimo. Kgetho ena ya Modimo ho bona e rerilwe pele lefatshe le thewa. Ha etswe bathong kapa yona thatong ya bona. Ke a pheta, lefatshe le thewa ba le ka hara mohopolo wa Modimo. Kgetho eo ya Modimo ka boyona ya ba halaletsa,
ya ba hlatswa, ya ba tlosa, ya ba tlotsa, ya ba lokisa, e ba tlosa mefokolo, e ba tlosa manothoko, e ba tlosa dithoko, e ba tlosa dikonokono le dikodi tse ding bophelong ba bona. Ya ba otlolla, e ba hlopha botjha, e ba etsa hore be baahi lefatsheng le hlopheileng botjha, hobane baahi ba lona ba le jwalo, ba hlophilwe ke Modimo, mme ba lokisitswe le ona motse wane wa lehodimo moo ba leng hona teng. Mme ke ba kgethwa, ba kgethilweng ke Modimo. Taba ena ya kgetho ya Modimo ha e re sielle ka thoko, ha e sielle nna le wena ka thoko ka tsela efe kapa efe, empa ke karolo ya bophelo ba rona le rona. Ya re lokolla mona moo re leng teng, ya re hlatswa, ya re lokisa, ya re bopa, e re etsa setjhaba se kgethilweng, mme re lokela ho phelela Modimo ka ena tshebetso e jwalo. Taba ya boraro, ke bana ba Modimo. Paulos o totobatsa hore ke bana ba Modimo ka ho tlala, ba ratilwe ke Modimo ntata bona ya mahodimong. Ha Jesu a ne a ruta barutwa thapelo, o ile a re, lona ha le rapela le re, ntata rona ya mahodimong, lebitso la hao le kgethehe. A re ha le ntse le tswela pele thapelong ena, le tle le bue ka thato ya Modimo hore e etswe lefatsheng, le kope hore thato ya Modimo e etswe lefatsheng jwalo ka ha e etswa lehodimong. Mona lefatsheng la hae, thato eo ya Modimo e tla phethahatswa ke bana ba Modimo. Taba ena ya bana ba Modimo ha e shebana le naha ya Lesotho, e tla ema ka ho totobala e re thato ya hao ntata rona ya mahodimong e lokela e etswe lefatsheng la Lesotho jwalo ka ha e etswa lehodimong. Bana ba Modimo e ba basebeletsi ba thato ya Modimo, hore lefatshe leo ba leng ho lona le ratehe jwalo ka monga lona a le ratile. Bomme le bontate bane ba sebetsang ka lekgotleng la tlhopho botjha, lona le bahlanka le dititimi phethahatsong le bosebeletsing ho batla thato ya Modimo, ka moo a e buileng ka setjhaba sena sa Basotho mane metseng le metsaneng, diterekeng kwana moo le kopaneng le setjhaba teng ha se ntse se bua maikutlo a sona. Maikutlo ao ebile ke maikutlo a Modimo. Modimo o bua ka setjhaba ha rata. Lerato la Modimo ha ho potang, le le beha mmoho ho sebeletsa thato ya ona lefatsheng lena leo re leng ho lona. Mosebetsi o mokalo o beetswe matsohong a rona bohle re le setjhaba sa Modimo, hore re dise hore fela re utlwa re setse morao thato ya Modimo, mme boikarabelo bona ke ba ka le wena. Taba ya ho qetela tabeng ena, ke batho ba hauhetsweng, ba lopolotsweng, ba tshwaretsweng. Paulos lengolo lena la hae ha le tsamaye hole le seo yena a se utlwileng bophelong ba hae ha le tumelong ho Jesu Kriste. O ba totobaletsa ntlha ya hore ba hauhetswe bohle, ba hauhelwa ke Modimo yena ya ba entseng bana ba hae. Bohle ba ne ba sitilwe ho se le ya mong ya ka ikemelang ka hore yena o lokile pela Modimo, ha ana molato pela Modimo. Empa ka lebaka la mohau wa Modimo le lerato la hae, ba fumane kgauhelo, ba fumane topollo, ba fumane tshwarelo ya dibe tsa bona ka madi a Jesu. Madi a Jesu a ba hopotsa lerato le tibileng la Modimo leo e itseng ba le bomadimabeng ba sebe ya ba Jesu ka sebele sa hae o shwela boetsa dibe ba bona, e le hore bona ba phonyohe lefu, ba fumane bophelo. Ka lebaka lena, mohau le kgotso tseo a ba kopelang tsona ho Modimo ntata rona le ho Jesu Kriste morena, di lokela hore di buse mehopolo ya bona, hore ba bone tefo e kalo e lefilweng malebana le poloko le tshwarelo ya bona. Taba ena e etsa hore ba tsebe hore ba hauhetswe le bona, ba tle ba hauhele ba bang, ba hauhetswe mme ba tle ba tsebe ho hauhela ba bang, ba tshwaretswe hore le bona ba tle ba tsebe ho tshwarela ba bang. Mona moo ba leng hona teng ba bolokilwe
ke modimo ka mohau wa hae, mme taba eo ke mpho ho bona e tswang ho modimo. Ba bolokilwe, ba tle ba tsebe hore ba kopele ba bang poloko le bona. Le ho rona ho jwalo, le ho rona setjhaba se re phelang ka jeko lena, wena mmuhi wa letsatsi la kajeno, ho jwalo. Ha re a bolokeha ke matla kapa bohlalise le bokgoni ba rona setjhaba sa heso. Modimo o na le ho morena moshweshwe hore ditsela di hlahe tsa go setjhaba sena se bolokehe e ntse le setjhaba. Jwale re tseba ho laletsa mahlo a rona ho modimo, ntata rona ya mahodimong, re batle le mo sebeletsa lefatsheng lena re le bana ba hae. Ha ke phethela ke re taba ena ya moapostola Paulus e re ama ka kotloloho nna le wena, e re ama re le setjhaba sa modimo, e re ama re le setjhaba sa thato ya modimo. Mohau le lerato la modimo ntata rona le Jesu Kriste morena di phahamisa poko ya rona ho yena ya re ahileng, a re bopa, a re etsa setjhaba ka hara ditjhaba tsa lefatshe. Ka lebaka leo re lokela ho morata le ho mo hlompha, isa le ho mo sebeletsa ka boitelo bo boholo. A re sebeletseng kgotso, a re batleng kgotso, re sebeletseng kgotso ya moshwelella ka hara naha ya rona. Rona ba hauhetsweng, ba lopolotsweng, Easter le ba tshwaretsweng ke modimo, a re sebeletseng kgotso eo ya hae. Morena modimo a be le wena, mme a o hlonolofatse, mme re tla kopa hore ha o ka rata hore o tlo go bua le nna, o tlo ntetsetse ho wa ntetsa ho 631 91890 kapa ho 5311 5676. Kgotso ya modimo e be le wena. Empa ha re rapele. Ntate wa rona mahodimong, ruri re leboha ka lentswe la hao leo ileng le bone ho rona. Seo mohlanka wa rona wa hao a se boletseng phuthehong ya Efese ke seo re utlwisang hore ke sona hape seo re bolellang sona re le setjhaba sa hao sa nakong ya hona jwale. Re kopa o re boloke leratong leo, mme re tle re le bontshe ka ho rata ba bang. Re boloke kgotsong ya nnete e re hahang, e re bolokang, e re tlisa mmoho boitsebong ba hore re fela re le bana ba hao. E ba le rona morena. Tsena re di kopa ka lebala Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona. Amen.